Aloi si Shanghai. Kajing kubelai kali share subscribers bat baru ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Nagaleng jung Presiden ga Amerika Donald Trump halor ka jing sajla jong ka ri Iran. Ya ka Iran uong ba unsak kediano ya ka borsin syar na ka Iran. Katai ka jingkran jong Donald Trump ka day halor ka jingle jong ka Iran hi. Hadin ka jing penyap no ka Amerika unong sensyar dan bor ke Iran Ali Khamenei ka Iran kala thung nong sensyar ya ukun jung Ayatollah Ali Khamenei hi Mujtaba Khamenei ubadai ukun baar jung Ayatollah Ali Khamenei waladan nagaleng jung ka Amerika kam shimla hun ya ka jingle jung ka Iran klampen sngap ka Iran ya ka Amerika lehi ka Iran halaka jong ka mon Day hangte klutar Donald Trump bat berngam ro iya ka Iran ba unsak kediano iya ka bor sensyar nakinong sensyar jonggari Iran. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.